از برای خوب بدم منها نروژی ماموستا محمود برو اندام خجاهی نروژی انجمن اجتماعی کردی سوریه میوان میا ماموستا محمود تو بخیر هاتی و خلقات طیبت دست به کدا جالی سیاسی و ون هلوستاوا درباره ارمانج کردن وستگها ریاض نیوز لچای بخیر چه فرمک بله اسلام و ریز بوده و تماشاوان و گهداریتا براستی اف ایریشا موشکل سروی دزگه ایریشا که ترسونکا ایریشا که تروریستیه نشانه که دده که اف گروپا هان براستی شکست آنیه دواری سیاسی ده چما ام دبیجن ایریشا تروریستی اجبر که براستی تروریزم بیناسیا وید زمان کرمانجی ده اواد بیگو کرد حموب زلالی راجنه کو بکار آنینا بقوته جبو پیک آنینا آرمانجن خوی یان اولی یان سیاسی یان ایدئولوژی شخو ذاتن اولی دناواواده تونه دمینی سیاسی ایدئولوژی مره میوای سیاسی هنا مره میوای ایدئولوژی هنا کو اف شبیلا پیشورو اف شبیلا کردپرور اف گروپین کو براستی دبر نتوا خو ملت خو آواکرنا کیانه کی کردی پیش روژه آوادکن گوت پیشی ويدا ديوارا تشيكن يانجي ترنبكن يانجي برخينن آرمانجي دولتين داگير كر بيك بينن اف مرم اواي سياسي دواري سياسي دا مرود كاريل وينا قلم دي دوباره چما مرود بي تروريستي جبركو تروريزم نتني هما ناوك امريكا الواكلية بلکو زیدتر کاری وانی روزانه اف گفن وانی تبلیغ لحمو هیلی کردستان بتیبتی باشور نمازل با کردستان روز آوا یعنی ام بیجن اف جریمتن ارگانیزه کری گو کار دکن یعنی کرنا یعنی پلان دینن گو بکن پلان دانی ناوی اف همو و نقش و صفتها خوش شکل بجنو بالا واتینه گو مرید بیجی کاری وانا کارکی تروریستیه جوی زیده ترجی اف چند و منتالیته ذهنیتا دسری وادات ذهنیتا رادیکالی تندروا اف همو وینا تکز دکن جوی زیده ترجی بن پیکرنا مافان به همو آلاوین مطرسیدار بچک به تقامنی بگردن برواندن بکشتن به آویتنا زندانا و تا پیوست کرد ایدی جوی هلوستی جوی هوکی دورتر نچه وی پیناسی وی بکیگراس کی خملان دی و لبجنو بالا وابکی از وینال سیاست القلم تخم حوالی علی بله مامۆستا ینی گاوەکە وسا تەرۆری وەکو دەوت کەرەمکردی دەگوتی پرانیا سیاسەتمەدار و چالاکڤانن ڕۆژاوای کوردستانی دەبێژن ینی تا چرا دەی ترسێ لێ ڕۆژاوای کوردستانی دروست دکە هەروەها هەولا تونەکردنا دەنگی ئازادیە و دەربڕینا نەرینێ دیکە بله يعني بالنسبة ترسي دنافبرا في دزگهيدا براستي ام دبيجن دناوا دکوانا دا هیهات جبرکو کارمندو شورشگری کو دناوا ویدزگی دا کار دکن اف شورشگر اف خوردو کچین هیجا اف خوردو کچین ویرک اف خوردو کچین بهورمندو کردایتی و بریبازا بیروز بینگا و گتینی جی بپاشتنا آبیشن لی مطرسیه دناوا کوملگه دا بگشتی چه دکه اره جبرکو ایریش بموشكا لسر دزگهك راديو صبت كاري ببي إيريشا موشكا لسر تاركي جتاري كردان حارتكيش حارتي كردان جبوي اف مترسي وهنكي باندورا وينا هبي ليدن خلقي ما براستيجي برسفا هم لكولانا كرد هم دناوا بارتين سياسي دا هم دناوا سياسة مدارة دا برسفا كجلكي زلال ويركانيا كود بيجن بفا كاري قريج بفا كاري تيروريستي ونكار المل سريا مي كردايتي بدنا عالي راديا ريباز وكوا راديويتن وكيا دهوك تي في وكيا راديا زاخو وكا ام بيجن تمام راديو دزگه دیگو هاتنا آرمانج کرن رادیویا آزادیا ام بیجن روج آوای کردستانه او بخوجی وی دنگی تپجرینه او بخوجی بردوامیا کارو خبات ادده او بخوجی ببیجه ام بهورمندن و امی بردوام
بالسرفي بروجيا خواك ومقوتيا بروجيا نتوي وآباكرنا كياني كردي وريزقار كرنا ملتي كرد الكردستاني أميد سرد بردوان بن آوامدي بريز ريزدار خالد علي دركت شيروبيك كردو بخت دال سروي اوي آوا دركت ماموستا سكينة حسن هالوستي كردواريه يعني جحمو هيلي كوملقها كردي دنگوي بقوات بهيز اناليزي ريكو بيك درد كيفن برابري باكر يارين قريش واتا مترسي داريا اوينا بچارچيويا گشتي دناوا ملتي فقير و هجار دوي هبه ليل دناوا ما كردي باهورمند خودان اراده تجاري جوي ترنبه مروجا راشتي سياسة ماغوتيا يان كردستان يان نمان باشا مامۆستا داویت خوازم بێ پرسێ دەبکەم بەریا کۆز بەری خۆ بدم بە چالاکڤانە ڕۆژاوای کوردستانی نەورۆزە پیژۆ پەیامەتە وەکو سیاسەتمەدارێکی ڕۆژاوای کوردستانی دەربارەی vê tawanê çi ye ji bo gelê Kurd ڕۆژاوای کوردستانی هەروە ji bo tevgera Kurdî بله بانگا من به تایبەتی ji tevgera Kurdî re yani ev hêz û refên ku îro xwedihêlekî di gemiyekê de dibînin gemiya netewa Kurd, gemiya tevgera rêzgarîxwaza Kurd, gemiya azadiya Kurd evana bi zûtirîn dem bikevne liv û tevgerê de rêz û refê xwe nêzik bikin bi yek helwesta siyasî peya bine kolanan cemawerê xwe amade cemawer li bendê sîgnalekê yek û ji we derkeve. Du bi taybetî Encumena Niştimanî Kurd li Sûriya îro berê mel kongirekî ye bi lezgînî karûbarekî rêkûpêk bibe ku ev encumena hana berferehtir bibe, pêşketîtir bibe wek ku me bi xwe jî li vê dê konferansa xwe de sloganek serekî li ser vê xalê de ku em bi ciddî berdekar dikin. Sisê Kongre Partiya Demokrata Kurdistan ku partiyek berastî cemaweriya endamê wê hezarana lezgînî tê de bibe biryarên tekez, biryarên rêkûpêk li ser erdê bidin, îdî nema bimînê biryarên di nava oda da. Ev tişt gelek giring e ji bilî wê jî erkekî navdewletî heye yani dema em bêjin biryara 1963 û 29 di sala 2013 de ji bo çareserkirina va pirsgirêkê komelgehê wek terorê û terorîzmê yan jî biryara wanî serekî a Encumena Ewlekariyê divê îdî bikeve kar de bi taybetî a 288 li ser şêstî çareseriya vê jîngeha gotihêlê terorîzm çê bibe. Gelekin doza sêzdehekên ez dirêj nakim lê yek ji wan jî hebûna PKK ji vê ku îdî dîwar jê re wernedanîn û çareserî jêr bibe stopeke sor di wecihê wê de lê bikeve ji nav komelgeha navdewletî. Ev îro tê xwestin û banga min bi giştî ji milletê Kurd li Kurdistana Rojava ev e taybetî malbatê şehîda ku xwedî li dozê derkevin îdî va karê qirêj û terorîstî li ber çavê xwe bibînin û xwedan helwest bin. gelek spas mamosta û siyasetmedar Mahmud Biro endamê xwecahiya Nerwîc ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê. Gelek spas got mêvanê rêbaz nîws bûyî. بۆچی یەکە دەبا مەشەوتاندنێ